รวมมันโลกเวกันเออิมรันขณะเจอเจลาคุงเอบรัวก็เศร้าสางเฉาเล่อิมรันขณะเงปากีสถานสิไปยิจันโซตุงเงินเห็นจังงังโอเลจิไปเล่เวกูเล่เมนิกัวสางนี่เล่สมนี่เล่ปฐุมขานปากีสถาน Prime Minister นี่น่ะเราเจลโตทินตูอิมรันขณะชูอิสลามบัดไฮโคตจังเงินมันนี่อิมรันขณะมันอันนี้จังอาดาร์การเรโลเตียปากีสถานมีปุยทัชูกดเลระปุ่งขมินลุงโอยเหล่านั้นอันลันตีร์งาละมณฑลขดาไปชนซุ่มมีปุยปุ่งขมลุงโอยเหล่าทัชวนบวยนั้นน่าสะตักันเสียมแห่งนี่เฮบวยนั้นชวกไก่หน่อยเฮียนมีสังนิช่วงมันนี่อิมรันขณะชวนว่าเราตะกินปากีสถานสิไปยาเดมทูอาชากชัวกันนี่เฮวังตักเฮียนนี่เฮโปรเตสเฮียนปากีสถานฮิสเตียทิลเคงเทนขัดกันเชียดให้พานัชันชัวเอาไว้ขณะตันปากีสถานนี่มีวันพลางเต็นว่าเราตะกินสิไปละกะเฮลนันติชัวกะปะปะกัดชวนเฮติเฮียนติอิมรันขณะที่บอยเราตูรินกันฟิลชูนี่ล้อมนี่กะปูอิมรันขณะที่บอยเราตูรินกันฟิลชูนี่ล้อมนี่ตุนังเร่งปากีสถานดินมุนเงี้ยเหตุระวังฮีกุมสมนิสมทุ่มช่วงหมู่ตูร้อมเราตีนอาศัยนี่ตุนจุมาบวยนัดเลี้ยงฮีกุมสังกัจโกสมสารีเลปขัดนุลามาบวยนัดเลี้ยงโตจิงอานาซาเบโรเมบวยนัดเลี้ยงชันฮีตุนจุมเวดีโอเฮียนกันสวยเท่านั้นนี่กุมเอบริลสังนิเลสมนิเลปนิขันอิมรันขันสรการจูพาร์ลเมน่านอนคอนฟิเดนซ์โหวตมังอินไปทลากันเนี่ยสรการไปทลากันอินหัวจังอินอิมรันขันจูlegal case จิรังรังไอ้น้ำหน่อยชัวจุงจิงจวน corruption case เดตัวท่า case เล่ terrorism case ปวดเท่านี้อิมรันขันบากะ political party PTI member เช่นขัดจู crime จะเล่สมลีเวลาอินน้ำหน่อยปุ่นนี่จุง case จะสมลีจิง case สมทุ่มเล่ปลีจูอิมรันขันละกัดเฮลูนี่เฮงทิลเตฮิกันเชียดเฮนัชันจู foreign policy American news publication เต็น document เช่นขัดลูพัลอันนี้อาจารย์กันเชียดนี่เมนิกัวอิมรันขณะอันมันชนะรอขัดชูเอรุกทุบวยวางนี่เอรุกนัทุบวยช่วยเจียงตัวชูปากีสถาน NAB เทียนนี่อันนี้จนเฮเอรุกนัทุบวยฮีเองชี้เองนี่เฮเคซีอัลกาดีร์ University Trust เนี่ยไอ้ไก่หน่อยอัลกาดีร์ University Trust ฮี Non-Governmental Welfare Organization นี่อิมรันขณะเล่อนุปุยปฐมนะบูสตราบีบีแต่ดินนั่นนี่เฮทราซีอิมรันขณะ Prime Minister นี่ไล่กุมสังนี่แหละสมปริยดาดินันนี่ Prime Minister นี่ไล่ปกขันอิมรันขณะชวนเฮทราซี official event สัตย์อัปโรโมทรีนะเฮทราซี University ในอิสลามิกสาขัวอินซิร์ตีนับมุนนี่จุนสังนี่แหละสมนี่แหละปัตนิขันเฮ University สักนานเฮียนอิมรันขณะชวน property tycoon Malik Riaz อันเฮนจังเจงมักตะด้วยอิงมจัดเซงินรัมมาเลยยังอปูนี่ปากีสถาน NAB สุดานส่วนอิมรันขันสรการส่วนเฮ property tycoon ฮีอินเดมเซียมปุยนันเองเฮอันอินเดมเซียมนันเอฟังเฮียนปากีสถานสรการส่วน US ดอลลาร์จันฮีนสมทุมเล่ปักกัวมิลเลียนอาจารย์พานีเฮปากีสถานปุยสาส่วนบิลเลียนสมสรีบอร์เวลนี่อินอินเดียปุยสาส่วนบิลเลียนสมนิเวลบอร์นี่ทุ่งเฮติงฮีควิดโปรกัวอินเดมเซียมนันตีนันสวยทรินจุมีอมเสียจูทิลอินเข่งตีนังเท่านี้ไหมเอ็นทีร์นั้นมีตัวเหมือนทิลอติสักเสียสุดยังบอกอินนี่พอทิลติสักเวียง political corporate nexus ยังมั่วจัดละกายเหตุยังเคสยันไฟล์ทรีนนี่เมนิกัวขันอิมรันขณะจูอิสลามบัดไฮโคตาอาเคสดังในจุงจ้างเฮียริงในตูรินักนะโคตาอมไลจู NAB in paramilitary force มังอินามันตานีอามันไลวิดีโอขี้ยันชวนอาหรับคลักตักจัดไหมทอขัดไลอัน Prime Minister เหล่านี้เวทโตอันมันดานคิสูอาหรับคลักตีเหล่ารัวเลยนี่เราอาจารย์จูออฟฟิศอาร์ปันนี่ขัดโปนี่เราจารวัลเตไม่อันหัวตัววันนี้ NAB สุดท้ายชวนอิมรันขณะจูมันเงี้ยยังไงมันเงี้ยนะฉันจู notice ไปทิ้งมาเสอิมรันขณะจูอันมาไอร์แลนด์ดูง่ายเลยนี่ NAE prosecutor นี่ทิ้งสฟิกเกอร์สุดท้ายชวน NAB ชวน notice ไว้ตั้มตะกันเป็กมาเสอินลันดูเราเต็มันไทยนัดอันชูอันไหนน้ำเมียวไหมมาเสอิมรันขณะเคสบิคิชวน NAB เต็นจันชันอันไหนจ้าวเราเลยนี่ Amendment revise จังอันดานิน NAB ชวนมีอันมันไม่อินคุยรีจิงกวางตะกินอันไหนมาสะพดตัวนี่อ่ะจูสังหลันี่เราอันรีพอร์ตจูอันมีเหตุโมอันมีสุยเตเนนะอันเปเวตัวนี่
hei ba ka hin Imran Khan a hian case dang khir khan de wala nei October ni somni le pani khan Pakistan court chuan Imran Khan chu kumnga chung political officer athu in nina engma achel theilawang ti thu chu asema chumi omji chu kumnga chung chu in thlana po ain candidate theidon lo ti na ne chu he case to sa khana case no file ani nge Pakistan achon to sa khana chu treasury of gift ina nia to sa khana gift ti point an soi thin thilpek chu aman hu ain atlomani chuan alodong tu khan chu thilpek chu anei theya mase thilpek man tau deuh te ro chu to sa khana a thon tu ren thone he case Imran Khana an puna lian ber chu Imran Khana chuan in thilpek man tau tak tak thanem takadonga mase chung thilpek chung sanga chuan official te chu ruai sualin bazara chung a thilpek don ta chu man tau tak takin a sal chhong le thina he case a bigi chuan Imran Khana tan dailo te thok lak hoina tur awmani thok lak hoina tur nei chu ko chuan an thu chhuat ti dang lamin Imran Khana chu election a adu chuan adin chun zawan pal saka mase Al Gadir case le to sakhana case a man ani nuwa Imran Khana chu police custody a niriat chung hren ani Imran Khana hren ani awang hen ama tantu ta chu kotlera pung khomin lungoi lo na sa takan lan tira video munom tak tak imuzat achuak rengani chung video singa chuan meche pakhatin Rawalpindi military headquarter gate asoi chiam lai potel Lahore po protester thanem tak Imran Khan te in khotan pung khoma kongpuite andang chatin tayar ten hala police chon mi pui no kenan tuiten puin munthen khata pai chon tier gas te pon mangane Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan tharum tho manga dorna hoi khotan e chuan an en liam mai don lo ti soini Imran Khan tan tu mitam tak chuan kar te halin tuna an Prime Minister ni lai mek che na in petrol bom mangten an foma Pakistan Army chuan statement suin tuna an thilton mek hi Pakistan history a chuan hun thim dak chapter ti in riat an reng tong an thini ramdang shuai tu te ngai dan soita ka chuan UK Prime Minister Rishi Sunak a chuan tuna Pakistan rama boina chuak hi chu an ram chunga boina ni tina soya mase UK opposition leader Jeremy Corbyn a thunga ro chuan Imran Khan an man chu adem hleni America le Canada ro chuan tan lam man ne lawa an rami puite hen ai ro tun din huna Pakistan azin a himri lo ti ro an thil thungani Hovela Human Rights Polian Bertia Chalte Amnesty International le ro chuan Pakistan thil thleng chu na takin an dem ti an puangani abik takin internet an block te social media website man theina engmuzat ti to pani telboka Pakistan ramchung zongsonga internet man thai chinan khuak hirveka ai wanghen Pakistan na minaran tam takin an turna sale solani thil pakhat dang le chu tuna politics wanga an boina to political crisis si Pakistan in boina amma chonom suna nilo anina taka chun Pakistan a hen economic crisis na samangkheng a thleng meka tuna he inflation record a sang le inflation rate chuan za som thuma thleng to a hetiang zela inflation rate hi asang ani chuan International Monetary Fund in Pakistan ni akhul chu angai don mel anhar sana to dang le chu Pakistan a hian terrorist baina athlengun hlea Balochistan a po tun nailoka in baina thlenga chumi ma chon Pakistan Iran ramria in baina thleng le to bokani January thakhan Pakistan a mos pakhat chu bom chaktak manga ti puani in mi somrokin nunna an sana andin munhi anghet lovin amang an thlak tak zetani mase thil pakhat ria tur poi mode wom Imran Khan le Pakistan Army te in kara political game hi zir chiang lok teng November sang ni le som ni le pani khan Imran Khan tha tumna lom to Imran Khan chu lung oilo na kong zona telvein mi pakhati na ke akapa Imran Khan chuan Pakistan military ta thil tia puin Pakistani sipai ta chuan tha antum tina soya asoidana chun ISI Major General Faisal Nasir ale Prime Minister Sharif ale Interior Minister Rana Salula ta chuan ama chu phiru in than tumatini Meni Sari Khan Imran Khan chuan Faisal Nasir chu Darti Hariti na kau nge Darti Hariti omjia chu police officer fim khur lo le ngai to na manglo thilti dan le police ngai tha mani du dan da na chelek thin tina ne
Pakistan Army Media Wing ISPR chuan Imran Khan a thu chu achu an soi sen na sal leya mase Imran Khan ai ro adin na nga ya nge takin ading thu ani atron na nga ya atang chun zom zela manani ma meni ko khan video a Imran Khan chuan he thu ye soinon leni ISPR sar institution an black ship laga action an lak reng rengin adigna le arinomna aso nge sak zol satri he pa hian tumni lai tha min tum to chuan investigation ti om reng rengin he pa hi min tha tum tu ni ti le genga nei te hi kalafin fiang tin thil pakhat chin se tlak deuh chu kumsang ni le som paret in thlana Imran Khan an hne na achan nuwa le Prime Minister ron ni khan mitam tak chuan atlin na chan chu Pakistani Army le military establishment ta thlob na ahmu wanga an ngaya video tirlam kan soito ang khan Pakistan a chuan sipai hian in thil an ti thei hlea kumtom tak chung chu Pakistan Army ta hian Pakistan hi an lo up to thina ni ama chuan Pakistan hi sipai opna military dictatorship nuaya om thina democracy din ani nuwa politician thren khatin ro na changin lalthu thleng anon luwa mase Pakistan Army chon sarkar chu indirectin athunun thau antini Pakistan Army hian an ram chung politics a thunai na sang tak an nei pelama sumdon nalama po thil an ti thei hlea papakhat an interview chon heti hian a soini ani chu Pakistan military lian berle corporation lian beran nia industrial corporation cement imamoni chuan sipai cement mangro fiam thuin kan mi te hena kan military ten sumdon na an khoiti soina ang deuni ti na soini a soidan chuan Pakistani military ta chuan kumsang ni le som pariat khan mel tharan zonga te chuan an mizon mel thar chu an mutangeya chu Imran Khan ani hei wangini Prime Minister Atan Tir Khan Imran Khan a hian pro military police thanem tak a pas na chan sipai general engmoza chu sarkar an thunun thainan portfolio poimo tak an pe nge media lampo an thunun ne hleni tin Imran Khan a eptu te lampo in remna an turna san hlea opposition party engmoza chu zela khungan nia masian soidan chuan huna local zela Imran Khan an parliament a no confidence vote a muta ka chuan sipai mi datlung zo talawa adin munchu zo in phel aloni tane sipai nan thlop to lo ti hria chuan Imran Khan a chuan walau takin sipai chu asoi chetan ta chuta chapa mani loka tha tumtu alo ni vei rol nen Imran Khan a chuan ama tha tumtu ta chu tu dang ni lovin Pakistani sipai apu ngal mi mai ni Pakistani sipai in tha min tum mati na chan po hi heiwang chi hi ni ani na taka chuan hanti deuh duaila mi te ngai na chuan Pakistan Army hian politician tu po ni se an mani ILR an din mun lia khu tu ni anga an free da chu an ngai thelo hleni Pakistan military ILR Prime Minister anom rengin an top na chu chetakani zel Zulfikar Ali Bhutto chu kumsanga jako samsari le pakua khan Pakistan military dictatorship noya khai hluma lo ni to afanu Benazir Bhutto po military dictatorship noya thau house arrest ania an house arrest top nu reilo te ya Bhutto chu tha ani veleni Nawaz Sharifa Imran Khan Prime Minister ani Ilai Khan zela khungania hengthil zongjong thleng chan chu sipai ho thil ti vekani antini Pakistan chuan military dictatorship hian hun rei takoin kumsanga jako samsari Khan general election masaber an nei ve thei chiani Indian han khai khin chin taila hengram pani te independence nei kum hi ainang chia mase India chuan general election masaber chu kumsanga jako somale pakhat khan anaya Pakistan eroin kumsom ni nuwa che election a huai hot theini chu heti konga hi chuan India hi afakum thlotani Prime Minister kan thlanga an trama zo nuwa Prime Minister dang kan thlang lea mase boina engma kan nei ngai lo ni ole kan topic a lut le tong Imran Khan le Pakistani military boina hi chu kumsang ni le sompakwa khana in tran dai to heti hun lai hian ISI chief chu General Asim Munir ania asoidan chon Asim Munir hi Imran Khan e ruk dan chungchang sui tu ni Imran Khan an Asim Munir na chel hun ati toy khan ISI chief thar tu rodania mase November sang ni le som ni le pahnia Pakistan Army chuan General Asim Munir chu Chief of Army Staff arwat lea Army a chuan a how tu berani
unahin Imran Khan alo kai shona hnuaya Pakistan Army chuan athil ti theina vor to pathleng meka mase Imran Khan an ashia lo chu ama vultu ni ashiat amain avul sok ta chuan manin tha antum meka ni mase thil pakhat kan thria ta na ka do chu Imran Khan Prime Minister ani lai khan anramin rel bol dan adu chona thlak danglam theya Pakistan a sipai thunei na nasalatuk po hi adu chuan athlak danglam theini Prime Minister ani chung khan anrama democracy om thainan ma ala theya ma se tilo ma se zona lo om ta chu atuta enge thleng leang Pakistan military establishment hi hlotling in Prime Minister lo ni to thinte ang bokin Imran Khan hi an palsu thengam ani lo poi Imran Khan ate a protester tele ama chantu ta hian Pakistani sipai thil ti thein hi an pai thla thengam history kanen chon Pakistan a hian military coup voing wasa ta lo thleng to soito angin Pakistan a hian sipai chakna mangin ro rel ani thina wangin democracy ram ni ve to ma se aming chau ni in thunai na takchel tu chu sipai an ni chu wangin sipai nan du angin anrama ro rel na anchel theilo nia democracy wangin har satna an to kan ni chuan sipai obena hnuaya anram chu om tiran tum thina ni hria thai china Pakistan a hian military coup tum lia thleng to kumsanga zako somnga le pathum nga riat sari sanga zako somko le pakua te khan military coup hi lo thleng to ni hemi pialama hian tumthum lai kumsanga zako somnga le pakhat somriat le kuanga apo military coup tlor om to bok Pakistan military dictatorship noya om le nan nun barchu kumsang ni le pariat khania hemi nu tang hi chuan van nei thak takin tluang takin democracy ram angin an kal theini tuntruma Pakistan a helna le lung oilo na chuka ero hi chuan minol point Pakistan military laka lung oilo na le helna anlan tir chua tir nama saber ani wangin ngai tha theini lo ne Imran Khan larna le ming thana le atun din munin milloemo inrem lo na chan ne lang pakhat chu Pakistani army thil ti theina da chu amang kha ani to lo wangani chandang poimo le deu pakhat chu Imran Khan hi politician ani pialama cricket player ro pui tak ni thinin Pakistan tan World Cup aram chu no moi lo choi pui to a hewanghen Pakistan a chuan larna mai lovin alar leni tudleng hen Pakistan hian cricket World Cup no moi ve khat chela choin chupo Imran Khan a cricket player ani hun lai thlengani hewanghen Pakistan military in anrama military coup thile atumani we chuan wantlang mi pui chan let na le dodal na chu anasa don ti ashiat dangani kong lelama chuan military coup om lo ania in thlano mani chuan mathei lovin Imran Khan a hian nena chang leang an interview to min Imran Khan a chuan heti hian an zona changa achan chu ka him ti ken ria interviewerin ani le tuna hian ka soyom je chu ilau thongem tia azo chuan heti hian a changa onia min than chak na hi chu ama ain anasa fezo achan chu ka ria chen mi pathum he thila in nam noi te hi afong chel tuwa an lo miau sia tuna phechon ama ain an hlau thong le zuanang achan chu in thlana omani phochuan ka party hian in nena changlen don ti alan chen sa reng wangani ti ina changani chu tiang thil chu athleng ania in thlen nuwa nena achan nuwa athil tin anram tan ma son na athlena ngem ti la hi hria da chakom to top mai ma se thil om thei pakha chu in thlan huna khan nena changlo ta se emo in thlan huna khan thil fel hlel lom tang se emo military coup ni tumin ma lak lo ni tang se Pakistan tan chuan chiana vor top athleng heng le mitam tak chuan in thlan vat duin an ngiat dangani hria thei china chuan Pakistan ram in thlan hun hi October sang ni le som ni le pathuma ruam hanania ama kan soito ang khan Imran Khan chu eirung na thu moe wangin man tok to ma se achung thu an rel dan thlak danglam ani wangin in thlan lo om le tura po ading thei tlatani Pakistan sarkar chuan an man nakha dan phallo illegal anga ngai sakin belin meni som le pani khan alo chua tundin munari chuan nor khoi ho tu te po tlemin anin thla zalenin moina lian tham an siam ri lo ni nakin zela an chunga enge thleng don kan thrilawa mase an ram din mun ngai tu chuan ram ro pui tak an thlenero abe se om lo hle ni soibel tur tam hle ma se du tok ri photang ka soibel le du pakhat chu kan mi zau thalai te tan hian he channel mang hen politics ani emo history ani emo geography le adang ta hi
na zong lai mek te tan an na zon na kunga tong kai na alo nei theinan kan thriat ang chin chin hi ti chu ram kan du thina antin an current affairs ang tapo ni se ma se chunga chon thil holam hi kan tuipui thin zo ka wangin mi en du ni chon ti in content dang kan ti chuak fo thina kan tu le fa te competitive exam bai tur te tan channel thatak ani theinan theitop kan chuamin du pui ni chuan khonga in like le share lama thanem mi lo lak sak do ne politics geography le history a theitop kaini point chuak kan lo tum do ne in ngai dan comment lama no soi do ne